This is the kitty. Hello. It's okay. Okay, thanks. Ian. Ian. Die mense kry dan, hè? Is table 2 is dat? Is je dochter, nee? Oké, goed. Is dat? Altijd is het. Niet op zijn tafel, hè? Of ja, yes, oké. Hello. Look who's someone's here. Hello, sweet. Hello there. Most important person here today, it's her function. Mama, welcome at your 90th. Gracious and eternal God, Heavenly Father, Lord, this morning, this afternoon, we approach you in the mighty name, the unfailing name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We thank you for the grace, Lord, that we heard the good news. We thank you, Lord God Almighty, that your Holy Ghost is here. Father, we ask, Lord, that you will be in our midst today, Father, that you will, oh God, come and bless this function. The Lord God Almighty, especially, Lord, the guest of honor, Mama, may you just bestow a special blessing upon her. May you be with us, watch between us. May your joy fill our hearts, fill this place. And we won't forget, oh God, to give you the honor, the praise, the worship, the adoration of our hearts, oh God, in Jesus Christ's name. Amen. Old age is not to be feared. Ek beskou die tekens van ouderdom as 'n erewapen, 'n bewys van 'n lewe wat voluit geleef is en van die kennis en ervaring wat jy opgedoen het. Memories and thoughts. Age fade like people do, but certain memories never fade. God says in Isaiah 46:4, even to old age I am he, even to grey hairs I will carry. I have made you, even I will carry and deliver you. Die is vir jou, minister. So I want to welcome Psalm 37:25, Pastor John. I have been young, now I am old. Yet I have not seen the righteous forsaken, a desolate begging for bread. Anata se kinders, skoonseuns, skoondogter, wil ek net dankie sê vir julle omgee en toewyding wat julle aan my suster gee en doen. Mag julle God se rykste seëning ontvang. Psalm 20:12 lees as volg: Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Van Basil, Mavis en family. Happy birthday.
May His face shine upon you and may He be gracious unto you. And I thank God for the 10 years that I can intimately live with you and just share every precious memory and every moment. Eternal moments. Ek en Mama maak eternal moments. And one day we will talk it over in the by and by. I love you, appreciate you, thank you for the beautiful gift that's called Mama that God gave unto us. Love you. God bless, Mama. My moeder. Ek wil eintlik vandag net praat oor wat ek van my ma geleer het. Die feit dat julle almal hier is, elkeen van julle is spesiaal van Mama. So we had to, when we were children, we had to share Mama with a lot of other people. Ons het altyd borders gehad. Want as ek na my ma kyk, dan kyk ek na 'n sterk vrou met 'n baie klein hartjie. En 'n baie hardwerkende vrou. So die welsynsmense het altyd gekapitaliseer op dit. Because when they come with a sad story of somebody that's been mistreated, dan neem my ma die persoon in, and that person became our border. So that's why everybody calls her mother, because she was and she is really a mother to everybody. So we couldn't, all the people that were very, very precious to her, and the lives that she touched, we couldn't all invite them, but just a few of them. There were so many others, like I got a message last night, sê toch vir my mama, ek is baie lief vir haar, ek weet nie wat om vir haar te koop nie, so ek sal die gift later vir mama Gabrielda sê, sy is baie lief vir mama. And that is how I know my mother. She loved for others, and the Bible teaches us that eternal life is to love for others. She always gave to others and still giving. And Mama, that's why you could reach the age of 90, so that we can today bring honor to you and to give you accolades. En ek wil net een ding sê wat ek van my ma geleer het. My ma het alles in die huis gedoen. She spoiled my father and she spoiled us. My ma het regtig alles doen. Sy is 'n harde werker. My ma is so 'n harde werker dat sy is kwaad omdat sy op aftrede is en niks doen nie. As ek by haar kom en ek sê hallo mama, hoe gaan dit? Ag, wat ek sit dan op maar net hier so doen niks nie. Ek sê mama, geniet dit. Ek wens ek kan hy stadium bereik waar ek niks hoef te doen en net te sit en na die voeltjies en die hassies te kyk. Want mama, jy het hard gewerk. You had a very, very, very hard life as a child. Uncle Basil het getuig daarvan. Jy het hard gewerk vir Uncle Basil en Auntie Umi. You worked very hard for us, for all of us. And the other thing is, and for ons ook, that's one characteristic of my mother that I took. I said, I'm also going to be a hard worker when I become big one day. En die ander ding wat ek wil sê is, omdat al die apparaat wat ons so gemaakt het, en die kaarte wat ons met oorgetrek het, I didn't have any other choice but also to become a teacher. Not that there was a lot of other options. So mama, dankie vir die eienskap wat mama vir my gegee het, om hard te werk. Ek is lief vir jou, en ek het 'n baie praktiese liefde. So thank you for what you taught me, en ek dank net die Here, because in the year of 2025, 5 is grace, we could celebrate your 90th birthday, and you can celebrate it with all the people that are so precious to your heart. So, and geniet die dag, mama, and thank you to everybody that made time to come and spend this special day with mama. Net om julle hier te hê, is die grootste geskenk wat julle my ma kan gee. So geniet die dag en God bless you all. Ek is baie dankbaar en bly, ek is baie emosioneel. Maar as ek allemaal so kyk, sien ek vir mama. Maar vanmiddag is het my voorreg om vir allemaal dankie te sê wat hier is. Dis mama die. Ek is ook blij om al my familie te sien, vriende, allemaal. Ek is van die Vrystaat, so ek praat Afrikaans. Apostel sal my verstaan, die mense wat Engels is, sorry.
Maar ek dink nou, hoekom ek moet altyd eers praat, want nou wil ek die meeste praat, maar nou het almal gesê wat ek al wil gesê het. Maar mamma is net iets spesiaal. Mamma het ons geleer baie dinge. Ek is ook nog vies vir die feit dat ons elke Sondag, elke dag moet koor, want mamma het ons dit geleer. En mamma, soos hy stel en almal gesê, mamma is baie lief, Adele, vir mense. Ons het eendag, moes ons op die grond sit, want dan kom 'n man uit die wildvreemde en hy kom stop daar en hy kom bly daar. Ons het nooit, altyd gesê, ons het nooit gepraat van my kamer. Dit is altyd 'n kamer, want ons het kamers ons gedeel met mense. Maar dis wat mamma is. Baie liefdevol, baie erg oor mense, baie lief vir die Here. Sy het ons altyd gesê, as jy werk, gee eers jou 10de deel vir die Here. En moet nooit jou hand toe hou nie, want die Here kan nie toe aansien. En altyd van, man vergewe, man vergeet die mense, man moet nie altyd, is net soos mamma, is net soos papa. Vergewensgesind. Mamma hou nie van kwaai vriendskap nie. Mamma hou nie van moeilikheid, dan sê mamma, ag Here, los dit tog man, los, dit gaan dus net aangaan. Want dit help jy om jou, iemand in jou hart te dra nie. Sê mamma, man, forgive and forget me. En ons kan vandag soveel baie van mamma sê, maar die voorreg dat ons dit saam met haar 90ste verjaarsdag kan deel, is al klaar vir ons 'n teken dat die Here is 'n werklikheid. My ma kom met 'n motorongeluk, sy het 3 nekoperasies, 2 rugoperasie, heup vervang op 80. Die een vrou by die skool vir my gesê, die dokter wil jou ma doodmaak, hoekom moet sy op 80 heup vervang? Toe sê ek, as die Here wat lewe. En vandag kan ons haar al die hulde en ere bring, terwyl sy dit nog kan hoor. En ek dank elkeen wat hier is, vir my familie, my seentjie, begin môre te werk in die Kaap, ek het al klaar by die apostel gehuil, oor hom, hy was so graag, hy het net gesê, ons moet die dag geniet met mama, want hy sê, het klaar vir mama gespoil. Toe mama by my gekeier het, toe hy speciaal vir haar ete gemaakt, was sy net 2 chips geëet, het kalsie chips, en 1 hoendervelletjie, so min, vir iemand wat so lekker kan kook en bak, en kan entertain. Ons sê vir die Here, dankie. Maar Estelle, special. Jy Lloyd, dankie. Dat jy van mama om. Die een klein wat hier is, ek die een is vet. Die Here heil is sy laat mama doen. En mama sê, mama wat by my plek is die oudste. Mama sê, Perel, my huis is hier. Hier wees. En jou kinders. En dankie julle, Phoebe, Joshua, Eden en hulle kinders en manne. In die naam van Jesus sê ek vir julle dankie. Ek wil so baie dinge sê, maar ek kan nie. Al wat ek sê, kleinkinders, julle is bevoorrecht om so om te hê. En agterkleinkers my mama. Is so spesiaal. En ons dank die Here daarvoor, almal wat hier is, almal, al die mense wat hier is, die Kaapenaars, almal, oral vanaf gekom het, dat wij so spesiaal is, mama. Ellison, en dankie. Dankie julle ook. Ek is so dankbaar, ek bly vir die Here, vir die seën, om 'n ma te hê soos mama, en Estelle en Adele en Beryl het reeds gesê wat 'n tipe ma sy was. En ek wil dan aan die Here sê dankie dat hy ons so geseën het met so 'n ma. Mama was die Bybelboek wat vir ons geleer het. Ons kon dit lees en dan kon ons sien wat die karaktertrekke van God is en wat hy wil hê ons moet wees. Stel dit genoem die vrygewigheid, Adele en Beryl, mama se omgee. En toe ek gister 'n bietjie mama gesels, toe vra ek vir mama oor haar lewe, toe sê sy, dit was nie maklik, veral oor haar kinderjare praat sy nie, want sy het baie seer gekry as kind, omdat sy uit 'n gebroke huis uitkom. En waar ons die negatiewe sien, weet ons nie wat was God se wil, want dit het vir mama so sensitief gemaak.
vir die mense wat seer het en wat sukkel en wat arm is, en dit is waarom ons nie kan van ons kamers praat nie. En ek dank die Here vir so 'n mamma. Sy is miskien nie altyd die een wat die vurige kerk-Christen mens is nie, maar mamma se lewe is 'n boek. En sy is 'n omgee mens, soos hulle gesê het, en sy gee om vir die ander dog. Nou so baie wat dan noem mamma of juffrou. En dit is omdat dit deel is van haar omgee karakter. So mamma, ons waardeer vir mamma en sê vir die Here baie dankie vir die ma wat hulle vir ons gegee het. En mag mamma nog baie mooi, goeie jare hê. Baie mooi goeie jare vooruit mamma. En baie dank aan almal wat gekom het. Julle is so spesiaal, beteken so baie vir mamma en sy het julle elkeen uitgekies. So baie dankie en baie dankie dat julle hier is. Geniet die dag verder, hoor. Amen. Happy birthday to you, Mom. You've been quite active in my life. Yeah. I had my mother-in-law living with me, and when that phone rings every second day, I have to run to get the phone to my wife and to my mother-in-law because Mama is on the phone. I notice if you have a friend like Mama, you have a true friend. Amen. And we want to appreciate you. Enjoy this afternoon, my sister, and enjoy the people that has come to be here with us. And we are glad to have God's apostle here with us as well, and the family. God bless you. Tomorrow afternoon, to come and wish a great lady, a lady of integrity. I don't even want to mention what the Bible says about a great lady. Her price is above rubies. You cannot pay the dollar for a good lady. Money cannot buy a good lady. And I would like to say happy birthday. We appreciate you very much. And I'm 59 years in the pulpit. I'm going for my 79th year as well. And surely I never saw the righteous forsaken or begging for bread. Amen. I'd like to say that Mama gave up everything. And she dwelt in a land of Exodus 19:12. She could dwell in any other land, but she says, I'm going to dwell in Exodus chapter 19 verse 12. And what does that scripture say? It says this, Mama: honor thy father and thy mother, that thy days may be long, 90 years, upon the land which the Lord God gave you. God gave you double generations plus 10. A generation is 40 years, and she's 90 years, double generation. What a blessing that is. Amen. And as Beryl said to Lloyd and them, there's a blessing for you. Because you dwelt in that land, Mama, God prolonged your days to 90. I wonder, is there going to be another generation? This generation don't respect their parents. This generation goes after liquor. The young people is drunk. Amen. It's in different drugs and stuff like that. Young people kill their mother and fathers because of myope. Can there be another generation? God's going to raise up Sodom and Gomorrah and apologize to it for destroying it. Amen. And in closing, I'd like to say, because Mama dwelt in that land, I've seen great things happen.
Right in my church, people is walking that was dead. 5 of them raised from the dead. Right in the church, walking now, it's cripples that was crippled before. Amen. Right in my church, the deaf and dumb is right in the church. Blind eyes opened right in the church right now. Angels seen walking up and down the aisles right now. These are great things, but I think the greatest thing is Exodus 19, when God can prolong your days, that you can see your children serve God, that you can see your grandchildren serve God, that you can see your great-grandchildren is coming along and serve God. Can there be anything bigger and better than that? No, sir. So you have run well, my sister. And thank God for the respect that you have, because angels associate with one another. You saw the angel in me, and I see the angel in you. May God bless you. May God bless you. Lord, the Bible says, Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament proclaims the work of his hands. Father, this afternoon, Lord, we just say thank you, Lord, for provision. Thank you, Lord Jesus. Lord, for the Spirit of God, Father, the presence of God, the holy angels, Father. In the name of Jesus, I pray this afternoon, Lord, that you bless, Father, the food. Bless the food, Father, to our bodies. Bless our fellowship this afternoon. Father, in the name of Jesus we pray. Amen. Ek is baie lief. Moet ek nou 'n leep vat? Juffrou, geluk met die verjaarsdag. Mag die Here vir u seën. Dankie vir die mense wat hier is. Ek kan boeke skryf oor juffrou. Dankie vir die impak in my lewe. Ons my graad standaard 1 juffrou. Ja. Elke aand bel ek my moeder om vir haar te sê ek mis haar. Dis liefde wat ek vir my moeder voel. Ek dank die Vader vir haar. Vir my is daar geen ander. Sy's die rede dat ek is wie ek is vandag. Haar hart was vol van vreugde toe sy vir my kon vashou. Die dag toe ek my eerste lig aanskou.
En van daardie oomblik af het sy by my gestaan, gesorg vir my deur my lewensbaan. Gaan sien vandag jou moeder en wys vir haar jy mis haar. Hou haar vas in liefde en in lief. Hierdie wêreld is soms vriend, maar dit kan jy maar weet. 'n ma se hart bewaar jou van gevaar. Oor die dag gaan kom dat ek nie meer my moeder sal kan bel. Dis hoekom ek nou elke dag laat tel. Sê jammer as jy haar seer maak, doen eerder wat haar bly maak. Ons weet nie hoeveel tyd ons nog het. Maak seker jy bel haar op die dag as jy verjaar. Bedank haar want sy het lewe aan jou geskenk. So dankie Vader vir haar, ek ruil haar vir geen ander. Sy's die rede dat ek is wie ek is vandag. Gaan sien vandag jou moeder en wys vir haar jy mis haar. Hou haar vas in liefde en in lief. Hierdie wêreld is soms vriend, maar dit kan jy maar weet. 'n ma se hart bewaar jou van gevaar. 'n ma se hart bewaar jou van gevaar.